ishomero ribire rutine siniya ya katano ne ya mukaga kandi abebembezi abashikiraha mukoro bahagire kitekateko echo kushajika ebyo bwegeso mu district age kandi holale bubanyo munsakuza kuntera barundo kutarakwata gadi babo ukayangira ngwa mukoro kwa St. Anthony ugweli izobe sister yora yukangira n'abatayibeyi yabahereza miliyoni 5 tuichirizine twaza nka education department minister yaha arainu wa journal yaho twaza kubahereza amabatigani akushakara abako mabatu bagabari mutware 5 niyo naribo nako cyangwa batsinana miliyoni 4 ahini heragisho akushakara rekerezeria nonguza kuya kushakara nyina hingugiho kumara nako cyangwa bati hati mugiha budget Donozio Kahonda ojwe chiro bire ryo mujenyi mukuru Minister Chris baryo munsi ashabira abazire okwagira amashomero gabo okugira ngo ishomero ryanyu tihino kwiza kurukunda kubakiza umwana wawe mushomese zaha arigeho azaha atwaza kubahereza hatu mwakuzo mchamkaga mwakugira haya arigeyo aba bamemba ba parliament bine basalis babasoko bakwatira ishomero yaheza ngaro mu class tisende nyinge zuru kushomesa aba mukureba ba headmaster na ba headmistress aba sister baba bitu na nabandi bashomesa naba nabantu nkimwe kura remerwe cyeno shitamena ugambe nawe Reverend Father Alex Omugasho oyebembire kitambo cha mesa ashabira beji okurwanisa ekibi ekyo bushuma wajiro mukono muringwa nikiha kokwegomba ebyabantu takwasa kubyisya amuhero hendro kizota obyibire hasa amyaka yanyu kabeto kunkubareba taruno mushimire kwa nayo noreba abana babweju habe mishozi ubweju ni kare abana kwega barataha kigumire mwenu biyinji benda kubarare asa abo kutagira uburaro buramara ubumwe tubangira baza mu kwandi mashomero no kubonabona miliyoni 30 zozorondinwe okushajika emirimo y'ishomereri gasha kwa Juliet Charsima.